Cho Jesu Christa ahung pen athi ho khu isei ting leo mi phalowa igel pen da chu Rome si pai ten he Rome si pai te lalai ta a chu paka Jesu Christa hung ping chu ai ahung pen khu Bible even na hele Galatians chapter 4 verse 4 a khu when the fullness of time comes aphat asin phana aro aga sei banga chu mi him do se yong gan hing ho dong khu aphat asin ting la bo pinga he cho pathin program chu Jesu Christa pin na ding chu aphat asin phana chu hung ping ta ahung pin masanga chu prophecy gau to sei tam ta ho tu ni la ve diu chong le ipiham aphat sin kiti khu amining ipiham ipg a chu polin galati mi te hinga chu aphat asin phanin atihan what is the meaning of the fullness of time chiku ivet diu ka dejene ako le nidang Christmas ang chu inaza kha alo mai the ju hi jong la tu kum Christmas a hi parike cha I het diu ka dejin jena chun tu la pha nai messianic prophecies and the fullness of time Messiah hungding a hit ya gau to say ho to akisei ho to aphat asing tai ti a meaning ipiham tuni la pha nai vet diu hen atam zo a general a khu evet na a hele Old Testament a khu 39 books chona hichilaya khu amasa pena khu Genesis to English a hen eho pa ba le dinga chu sim til alawale akipatna beginning ti ding hen heche Genesis ang khu Jesu Christa hungding a hitai ti ane kisei Exodus ang kisei Leviticus ang kisei Bible jo sai Christa elo Messiah thu kisei so hela he atam zo a khu Christa hung ping ding a hi Messiah hung ping ding a hi akiti no khu ivet ting le ipi context ham iti a hele pathin mi te elowala Israel mi te chu alung amon lo ting la elowala akichat atiza nuwa gamdang lengdang hon hungun tin e thak nu vin ti a alung ling law na akichat ting leo hi chi messianic prophecy Christa hungding a hi ti lungmo na thui anapi is you thim gaw hon ina chu Christa gati Messiah gati hi ata sante adinga lungmon na ane nga ya lungmon na ane lo wa hale alap na lo ya he ala the first prophecy about Christ le Christa hungding a hi Messiah ni khat le hungding a hi ti a kisei na chu holai ham le Genesis bung thum chang som le chang nga a khu ki ji Genesis bung thum chang som le chang nga a khu ipiham ti le iden hona chu pathinin Adam le EV a koi chu EV ti ji chu na Adam le EV na koi chu hi cha khu theiga hon lai lunga theiga na ne lo di ti le anane hon aile ane masa chu EV numei nu na ama khu gulin ahung hlet mi chu to a gul khu ivet na aile a o ma ki thol tho chu aya chu Adam EV khanglaya chu gul chu a o ma ki thol tho lo chu akeng ding ham akeng li hiding ham akeng ni hiding ham chu ke talo hi jong le pathin thil sim la one of the most beautiful creature was the serpent pathin thil sim la ahoi pen loi khat chu he chi gul chu na hi ai jong le aching pen jong chu gul an hi ai hena chu satanin aching pen le ahoi pen chu amana EV chu a hlep hi tai a hlep hla tai EV chu achon si tai achon se jawa chu ajipa adam yong achon si sa tai abon wa chon si tawe ale chom khat jawa chu pathin hung kum hla kicha hon be se a zam hon zo na ki sel hon chu nang bo la ti tawte al chom khat jawa pathin in gaw asap ta adam EV chu jong le adam le EV ana hlem hla gul jong chu pathin in asap si ta chu curse api ta chu hichi a ko na chu gul chu a o ma ki thol ta hichi masanga chu itium da ma chu ki hello na picture rong mobile rong na lo ni na chu lim na la lo hi ti ai ding hicha ko na chu gul ki thol tho hilaya
gul khu pathinin asap sit na achu Genesis bung thum chang som le nga a khu ana sei nang to ichinu mei nu ki ka hi ki gal mina enmity ka koi ding a hi ati gul chi tha ho to nu mei nu chi tha ati gul chi tha ati chu gul no ho ho ati pon tin satan le anung zui ho ati na ya ale nu mei nu chi tha ati chu par ke cha ive na hala ichi nang chi tha ati chu gul chi tha chun hichi nu mei nu chi tha chu akeng akutal awo chip ding henu mei nu chi tha chun nang chi tha chu alu awo chip he ti pe alu gan hing hen lang mi jong le alu wo chip le a hinga koi mam lo chu na tabang banga chu pathinin hichi nu mei nu chi tha hun satan nalu awo chip ding a he ti chu koi ati na ham atele mesaya ti na và nói lấy xét mi him sunga nu mei sunga peng ki ta po chu satan joding koi ma lo pathin tai lo hena chu he je pathin chu iden hona chon sit anabol pa alo mi him ana chon sit satan joding jo koi ham le pathin ma ngai hena chu pathin chu mi him lima naw sen lima hung pe nga ehon tu ni a naw sen na ahung pen ni kho imano chawa hung thi a hung tho do he je thing cross a ama mihim chon si jina ahung thi a chu gul luchang alwa satan luchang chu awo chip he tai pathin thangwanung he na hilai ta chu gal zon ha ya ena chu bible a messiah hung ding satan chunga vai hom ding satan lu wo chip ding kiti masa ben chu Genesis bung tum chang som lenga hi heji nu mei nu chi tha ati chu phike cha isima hala mesaya ati na hala heji nu mei sunga ko na hung ping mesaya ati ale mesaya chu tunin a hung ping tai tunia ai hodinga ama hi gal zo pa ai tai satan lu vo chip dinga chu ama hung ping ai tai ale tu a hi gelding khana chu krista mesaya ta san zo se chu ama a yumuwa hele om nan chu gal zo sa hi taw chu na Christian ho hi alowa ale krista mesaya ta san te chu gal sat ding hi ta povin gal zo sa hi tawin i gal mi pau satan chu alu akiwo chi ma he ta so na na pi nga good friday jong izat ve iman noi tam na now 2020 ta gal zo sa he ta wen e ho gal zo mi Holea ki panaham de le Christmas paka Yesu Krista naw sena hung pen za he hitabang jo vele idon chon sit na chu thagawa chu mihim pum pi chu amit cho ahitane iden hona kona chu spiritual blindness darkness titabang chu mihim chunga he vai a hop ahitane he mihim chu a future even na hele adam le eviding chu kinep na hope kiti kinep na umlo wa hitai hichi a umlo lai ta a chu mesaya hungding a hi ti a kinep na thu se pe he pathin hina chu azowa kan se mesaya hungding ti kisei te la lungmon na thu a hi kati abana chu Genesis 49 verse 10 a khu vele hen Jacob het so helo chu na Abraham chapa chu tamta umjong le Isaac nin jong chapa ni ya Abraham min chapa khat ni Isaac na Isaac chapa chu Jacob khu pathin amin a help a Israel ti ta to a Israel nam mi khoita he chi Israel dun phung so cha som le ni ne Israel phung som la phung ni hoi tan he ale hilaya hi chi Jacob athi ding kon cha khu aman gau thu asai tal hechi asai khu ama kam chenga hung do ong la pathinin asai sa ya he Genesis bung som lilako ayo chu 39 ga ti le 49 ho vele hechi Joseph in acha som le ni hodinga gau thu ama ho future thu asai na ya he achi ding pha na ho acha te ama ho future ahununga ahin ho thusim diu aman asai pi na la akhu la thei tamta omdong le juda
achapa juda chunga athu sei hu tu la phana ivet du ka den he chi achapa juda chunga thu asia ko aman ipi asayam tle leng tengol he chi tengol hi tengol gati chu e hon tu lai staff iti deu ha te se hon tengol ki phuji khuna loi ching not loi ching e kel cha ching ho kel ngoi ching ho kon tengol sau ta ta ki choi ji ve ta na hi chi ho khu asei na ya hi chi tengol khon ipi avet sa am bible khang la ya chu ti le vai hop na avet sa ya mi chunga thunei na avet sa ya hey bible la tengol ki ti teng la ena jacomin he chi tengol hu juda phunga ko na hi kilamang lo ding hi vai hom ding khat ke dinga pathin dinga vai hom ding khat chu he chi juda phunga ko nai hung ping ding he ti chu koi hi ke ta lo chu hi chi genesis khanglaya chu iuma iga simda na ko gela hala ai wanga hi chi vai hom ding pa chu krista messiah ya ale tunia hi hi chi scepter ke ti mol alwa tengol chu tunin ehol an ahung ping tan hi hi chu ehon imovin hi john lang chu ve kit le hen thu chu ta sa ahung so tai he chi ta sa chu krista jesu hi ehol an aumin ti he chu hi genesis bung som li le ko chang soma ko messiah hung ding thu ki sei ki ni abana chu ve kit le hen deuteronomy bung som le ge chang som le nga a khu mosin Israel mi te ko ma anda sei kita ipi se ham tile ke tabang bang them pu hilo them gao pathienin nang hola a ko na ahin tun do ding a hi ti ibola mosin hi thu hu anda sei ham tile deuteronomy hi dan ni na kiti yi jo dan ni na second law ti dham pathien nin mosia ko na chu velen exodus Leviticus number of velan dan anapi sinai mola hechi dan api hu mosi athiding phana hu aman avela repeatable hechi repeatable na hu Deuteronomy a hu record kibo china hu Deuteronomy hu second law gati mosi chu athiding hi ta ate ai ta ai wanga chu Israel mi te chu avet le alung set is hechi kanan gam athun ting leo iti chon ding ham ichi ho chu mosin ahil pa ita kanan gam na thun ting leo hi chi kanan gama anacheng mi ho kanan mi te amor mi te ama ho to neki chen lo di no intermarriage neki chen lo ding neki chen na chen khom pi lo di hi chen ong neki chen lo ding hi anu mi ho neki la lo ding na nu mi ho na pi lo ding hi ama ho yang khun ho lo ding hi chong le ama ho lam kai ho nung yang na zui lo ding hi ai wanga koi chu na zui diu ham tle mosin ke tabang bang them gao khat nang ho la a ko na pathienin ahin tun do ding hi hi chu na zui diu hi chu messiah ya ai le abana isaya bung sagi chang som le li a ko ihon iha het pen to na nga thing chu hunga in tin chapa khat hinding amin chu Emmanuel Emmanuel na sa ding a he anitis al hichit thim gao thuse yang khu iti pha na anaki pi ham isaya thim gao pan iti na pi ham atile hichi khang la ya khu Israel te juda te leng pa chu ahas kiti ahas chu leng phalo anahi in pathin jong ana hepon jawe pathin jehowa pathin jong ana ho pu na he pathin dang pathin limsim thu ho ana ho hi zai hichi pha lai ta khu ipiti tam le Israel leng pa Old Testament na chu Israel leng gam bu ke ni kisu chu khat chu Israel leng gam kitia kha khu juda gam ana kiti hichi masanga chu abona chu Israel na kiti cham kha jawa ni hung kisu cham kha jawa khat hung hi a yong Israel ma ke tikit vet ai wanga ahung ki hok hen lai ta a ko ahas ki ti pa lenga na pang juda gama juda langa hai ai le hilai ta chu ipiditam Israel leng pa to
Syria leng pai hung ki tho homa khai eni che tin ichi Juda leng pa khu ga kisat pi te ti ga tha te ti ichi thil gon khu Ahaz Juda leng pan ap a het pha na chu kichabe se ama yang Assyria leng pa Assyria chu gam khat nei Assyria leng pa ko ma ki thu pin aga thum go ta aga thum go lai ta hi Isaya thim gau pai hunga ai poi kichahi ben hilaya leng phalo mi ni Israel leng pa to Syria leng pa thil gon ku lo thing loading a hi jong le Ebola nang pathin nam thlen mi tel a leng khat chu Ebola pathin ho lo Assyria te ko ma na chi gon ham Assyria te ko ma ki thupina na ga thum sangin na pathin ko ma tawel lang ki thupina ki thumin te ai le ichi aha Juda leng pa chu nom lo ale Isaya thim gau pan ven ichila leng te ni khu amani thil gon khu lo thing loading hi Ahas leng pa jun no mo le ka che ding ai hi Assyria leng pa ko ma ki thupina ka ga thum ding he tis chi a Assyria leng pa ko ma ki thupina ga thum ai wanga chu akala chu ipiti tam te ale Isaya thim gau pan Ebola hiti ta chu na da ham Ebola pathin ko ma ki thupina thum dinga chu na da ham te Ahas leng pa phota nang nom hi zong la chun pathinin mel china na pe ding hi chu ipiham mel china pathinin hi chinam mi te aum pi zinge ti mel china chu ipiham le nunga khat hungain din nunga thing khat ama chun chapa khat a hin ding amin chu Emmanuel heading a hi tia he chi gau tu sei ko ana sei pi ta ai le hi chi Emmanuel chun ipi vet sa ham le Israel nam alawa la David chi tha te alawa la Judah lengam cho pathinin a pi zinge ti vet sa na ala tunia pakai Yesu Krista hung ping hi chi pakai Yesu Krista pakai alawa Messiah hin e pi zing zengu hinam na tuna hui chapang ho numei pasal chapang ho anule apan a pi zing zenga a hi le hoin jong kai ji wa bazarang achi wa anule apan avet tu ma a hele mi tong kinalo thil siang bol lo Ebola amle aji chu anule apan a pi zing zeng Christian hin khoyong chu tabang mang chu hi I chon dan I khan dan hi vele hen Christian hi chi Emmanuel Christmas a hung ping Emmanuel hin e pi zing hina e pilo wali ho to free chon sit hen lang khan sit na za chom la ide de wa chapang anula pa na pilo bang banga kho kha e vele I jiu chu Christian ho na maybe in the office or college school hoilang hi jong la pathinin e pilo hle pathin e ho ko ma lo hle hin khoi man jiwi chi khu lo ding dunia hung ping Emmanuel hin a I tin phat jo sin e pi jing we ti hi lungmon na ikila diu chongle ama gin na ai nei diu chongle banin Isaiah bung ko chang khana ko na khu ve ki le hen piti tam tile Isaiah thim gau pa hai ni khat le Messiah hung ping ding a hi ti chu amu tas hi chi amu a khu aman thu khat a sei chu Jabulun la Naphtali gam kiti hi an sei chom Jabulun la Naphtali gam hi ama ho gam hi Old Testament khanglaya chu lengdang hon Israel te gam ahung bulu wa chu phat khana chu ama ho gam mi abulu wa chongle phatke ahaluwa a inu ahaluwa agam le se nu ahaluwa hale adi de Jabulun la Naphtali gam chu ha phat modi se nai chu changle mi hian lang alowa anche lo hing la ne theyong chu ama ho gama chu put thei mong lo ta chu chongle ama ho gama chu highway khat ano ma chu hichi highway a kona khu Jabulun le Naphtali ong cha gama gam sa tulai vele an highway pangai chen no mu chu na ibolam ple transportation ong pai commerce trade lang yong ki ve na lang yong abaya pai ina min hichi ho lang city town ho adel chu ala Jabulun le Naphtali chu hichi highway a kona chu agama gamla chena chu Jabulun le Naphtali gam chu agam nong phalo ki ve na dingang phalo mi ho hil ho alowa ale thagau thu yong lut lo he chu hichi je na chu Isaiah thim gau pan Jabulun le Naphtali gam chu muthim gam a hi ati chu
saya bung ko chang khana ko na ko simla ni mu di hoya he je Zebulun le Naphtali gam chu muthim gam he ahi wanga Messiah ahung pen ting le muthim thangkhal noya cheng hon khowa lo pi ta amu di ahi de pathin thang wenu man na hele Zebulun le Naphtali gam thagau thuyang lo pathin thuyang lo chong le ta sa thuyang lo agam le go khang to mong lo chu Messiah ahung pen ting le khowa hung thung ding he ibolam le Matthew lam ko vekilen gospel lam vekilen pakaya su Krista chu ahung khan sit pha na chu aman pathin na to ahin pata chu Christian pathin na to ahin pa na ahung ki pat na khu Zebulun le Naphtali gam he chu he na chu Krista chu holaya ahung ki pa na ham pathin na to le Zebulun le Naphtali gam Bible in muthim thangkhal gama anasei gama chu ama chu pathin na to hung ki pan hi je na chu Isaiah thim ga chu anamu masat he chu ye na chu hi chi muthim thangkhal noya chengon khowa lo pi ta amutai he na chu Christian te Messiah ta san te adinga chu Krista hung pen geti hi khowa hung tai ti na ai le khowa cha te chon dana chu I chon jing hinam eo office lang lang duty ay lang school lang college lang pi duty lang thil na to inei ho chunga huwa cha te banga I chon jingo hina I chon lo wa hala tunia hung ping Emmanuel eo thupi a chu Bethlehem a si awa kitai ai wanga chu ho adinga chu akho le wa lo lai himai the hi chi Emmanuel Messiah chu ikisan lo wa hi le ho adinga chu lap lo huwa lo la he ai ina chu Krista hi va kisei ai sagau va ta sa va chong le ta sa yang khan to ding itiwa town hen lang community hen lang tribe hen lang hobung hen lang ap society jang la ba knowledge na khan to ding a foundation chu Krista ai ama apan lo wa la khan to na ke ti lo wa he ti chu phatke cha imu a hi Bible changa ko na chong le aban do simsu kilen saya bung ko lan je vekil le hen ama chu the Prince of Peace he chi chapa khat ai ki pv ama chu the Prince of Peace cham na leng pa heading it lang isa the Prince of Peace cham na leng pa heading he abana chu counselor thumop thimiti diu na mighty God pathin kidang ta pathin tha ta wonderful kidang ta hiding hi eternal Father ton sot mi pa hiding hi hede kum sang lenga ma awai hop na ding thu ke sia he ai le tu nia hi chis chamna leng pa cho ahung ping tai apin wanga hi aman chamna ahin pu hu atam zo a ichan lo pi cho ina devinin thina phai cham lim zot pa zong leng thina ka ging ta poi I macha ka ging ta poi aji chu your rod and your staff they comforted me thina phai cham lim zot pa zong la na ingatin gen thengatin ha sa ingatin thina chan ge to zong leng I macha ka ki sa ta poi aji chu nang na tengol chu nei thamun jing ei umpi jing ate ai he ju cham na he ai he chi cham na chu hoya hong ki pan ham le tu ni a now sena hong pe Emmanuel pakaya Jesu Krista ya he cham na ama chu ilung thimuwa Krista Messiah chu ilung thimu ai ta san ting le ama chu ilung thimuwa alut ting le cham na oma ya mihim lung thima cham na oma hina chu the Prince of Peace kitia cham na leng pa ya cham na umluwa ale ho adinga chu leng pa ta lo tlo na ama hi ahung pen hi cham na dinga ahung ping a he ti chu kiche te ni mu we ne Jeremiah thim gau thri lang ko vet ki na hele Jeremiah khangla ya chu ho hil ho thim gau na thim pu ho du ne gu cha gu an na lo mu hai Israel te thim pu ho chu ina chu Jeremiah thim gau pa lung ha nga na thil bol hi pathenin a dei ta poi ina chu nang ho hel dinga hi kami Israel te ching tup dinga hi ni khat le pathinin kel ngoi ching khat ahin tun do ding a hi ati
Israel te kami te ching dinga hiti kami te ching dinga khan tun do ding ki chu Messiah hai ina chu aman gospel lam ko ve kile han I am the good shepherd ke mai kel ngoi ching pha ka he ati hi chu ko se na ya he ale pa ka Yesu Krista chu ahung masanga ko na chu tua hin se prophecy gau che tam ta mach kel ngoi chingaung ki se ale pa thin hi pakai hi Messiah hi Krista ei ho ni se a kel ngoi china ei chinu hina ei chin tu mo hina ti chu igel de ka de ni tuin a zona dingin ai le to chu gau thu se ho aban ba na hin ben tam ta ma chu ja thum jali lang chu hi chi se na ding hai jong la ket kan hlen hin nga hambo gup hambo kan se hin tua ai le polin galati mi te nga aphat asing ta etis hilanga gau thu ki se ho chu a ki se to gau thu ki se lo ding hi tai aphat asing tai apen phat asing tai etis e bola apin phat asing tai ti ham e ti phat chu a phat hlina an ti ham tle kasai banga chu a rom te lalai an hi chu rom sipai ho chu rom mi keu se ai povin hin british te an za wa hi rom sipai a chu greek gol lang ho an za wa hi rom sipai a chu na rom sipai ho hat dan he bible jong an sei chu parike cha ki mu hi chi rom te lalaya hi Jesu Krista hung ping chu ibola am tile polin aphat asing tai amo ho phan san ti ibola am ti lai le amo khang laya chu sokol ka yong hoi ta naman taw sokol kang chi dinga chi hon tuna lamlen iti isem bang wa hi rom si pai hon dong lampi chu hoi ta na sem chu sokol kang chu gangchel chala ahlai na dinga ena chu hi chi khang laya chu amo khang laya chu ki ho to communication transportation ong ko ana hoya hi chu hi chi phat lai ta chu Krista hung ping ibolam le Krista ahung pen na he chi Krista hung pen ki pa na thup ha chu min gang chala apo zal theina dinga chala he ki pa na thup ha chu munjo se gang chala apha theina dinga chu Krista chu rom te lalla ya hung pi ngai pathin thil go nai song la aban ki chu pham le rom te chu kon anapu ham le leng yong hello pi omoi emperor an ti chu emperor Nero ki ti ha mi phalo ho na in a head diu hin chong le Caesar Augustus kiti ho amoi emperor leng chunga yong ti taw te amoi amon pathina an nei politics langang pathina an nei ina mi tam ta and demigod mean small god leng ho emperor ho chu pathin a hi tia Rome mi te tam ten an ho pathin banga an ho jong le hechi emperor ho chun ke nei ho lo leo god na chan diu hi tiang an sei ji ina chu Jews mi tamin tam ta en jong hechi emperor an ho mi ai wanga chu Rome's leng pa chun sagawa hu hingna pi the di longs mi him lung thima chu a ong emptiness sagawa hu hingai chana tho thoi hichi phat lai da bathin a chapa so ale Greek te chi na thim na chu ve taw the Greek te chun ipisem chi na thip na ne ya hela wan gam na lu the ya ti what we call it gnosticism anati chi na thip na sang ta na ne ya hela pathin to ne ki ho ma the wan gam na lu ding hi anati ji ai wanga chi na thip na ne hong chu lung mong de lo education in jong imacha mi sagawa hu hing na pi thelo chongle amo khangla chu Greek paw na tho Rome lengam hi wanga chu Greek paw na chi chu mi zo se jun ti taw te wa nole se pum pi chun Rome te khangla chu paw khat na tho empire sunga chu paw khat na chi Greek te paw ya hi pa lai ta chu se ju hong chun Greek paw tho hechi phat lai ta Jesu Krista ong pi na hele hechi Jesu Krista hin na thu pha choi ho jun language pau dang kizil ngai to lo bai the na hechi Greek pawa chu pathin tu se le mi zo sin bai the na pathin tu a het de hechi chu de na za la pathin thil gon hi chong chu hechi phat lai ta Jesu Krista ong pi nga ya he ena chu Polin aphat
asing tai ama hung pin ding phat asing tai ta salanga ve na ang la koi machan emperor paung lungmon pi thei te lo hu hing na chang thei de lo thagaw langa ve na ang la judaism chun ipiam pharisee ho chun dan za chom chom asim wa dan tam ta uma so cha na thei de lo wai chi na thim na ti wang wa chu chi nei jong mi lungmon na pe thei te lo ichi phat lai ta chu mi he min hu hing na angai chat phat lai ta chu pakai su krista hung pi ngai